Hello. In the vai in hemi channel hian chi bai o chuan voi chu Aizawl khopui atangin sumo hi engtin nge an kal thin khoya nge an ding thin ti te kan han soi lok ang o hei hi khozol le champhai sumo din na Tlangpui ania hei ka omna hi powerhouse kha ne mo hei hi counter champhai counter khan ta chuan helai hi thingpui po a hmu theya chang nen mo a in the ani chuan helai hi champhai le kan soyang khan khozol sumo adin na Tlangpui ani ta ne powerhouse ani mo mun chu chuan heta tang hian I kalanga step a khan hei thingpui an la ina athen tam tak hei ta hianin I kalanga khita zarkot traffic point kha han po don ta ne mo hemi step a hian kan culture changa athen kaltur hei sumo kaltur ron chuk me kan hei zarkot traffic point khan ni ta ne zarkot atang hianin sumo hi an kal ve nual ani silchar lama kaltur po uma chuanin sai halam te anom nual ani chuan hei hi traffic point khania hei hi bazar pan na khani ta mo bongkon pan na khani ta bongkon pan na khani ta so sumo tam tak homan helai an lung leite sai halam pang mo chuan silchar lam pang te chu Tlangpui helai hi zarkot atang hianin sumo chu cho ve thin ani mo hei sumo hlir ania mi an lo ai ma hi ka tia o jing dar le tang hianin tian an ri fu me mo lo tho ma thei kho me tian traffic jam te omvel mo le jing kara makhop mai hei sumo hlir ani ta ni mo atang hian thil thon tur te enge mo ni mamo te lo te takin mo hi heta tang hian sumo hi an chuak Tlangpui ta ni chu hei sumo hlir ani chuan hei sersi lampang po haumin ka hria chuan hei hi millennium kha ni ta mo millennium hi jingkara hi chuanin anin hom mi lawa ase anen thok khango nal ve khop mai helai hi thu roi tu le fa kala nei ta po hianin sumo stand kha oma sumo achuak ve ni mo millennium kot atang hian mo ge thian hong lo mon ka hian nge ni ka thche lo hi enge an lo ti thrimia lo jingkara hianin gate pui po hin hong lo ni millennium hi mo millennium hi Aizawl chuanin kan mall nei thaber ang khan ya kana nen thuk thok anga tol lai mo
mi om lo lai Tangpui ang he gate ka na. Pui ang he kan chuk. mi om lo lai hian in free deuh hian han ni la ta hian a thenin gate puan hong kha zonin thla te an la thina han in post ve lamo chuan gate puan hong lo wangin kan hol le mai hian sumo hi hetang hian chhuak ve thina ni ti kha nong se don yao nung le lampang te mo chen sai lampang po neu chu ei sumo tam tak awmani ta po hian THANGPUI a in he ni zikar ei ta po hian traffic te jam le makhop mai Aizawl hi kan lo tam ve to niang an rimur mai ne sing daru le dar kan karamo chian en la chun lai ang mai ai ten chu suma kan turanin lo le kan hi tihian hi Tlangpui area khani ve thunga Tlangpui area khani ve thunga fai khop maya dan he da bazar ta local khani ta tihian khatlalam anta ni mo tihian so lai so bazar bung khon khania he bazar bung khon khania he lama motor lon panna ding lama mi hi bazar ta ron kalanta chuan he lama pakat ki motor a chola makal na khi civil hospital ani ta ni mo civil hospital pan thei ta ni e po hi one way nia e ti ana kalanga khatla mo khatla te treasury te school pe konte so ya son mo so la ya motor gar pan na ko bazar boy kan ta mo jan hei kaum nahi over bridge kan ta kian hei hi zodin khanita zodin khania so lai so treasury panna khatla panna khanita ni hei hi lamol khania feel kamo ar lamol khania amulautan lamulautan no kian yan ka chukta hei hi kongpui khanita ni hei hi vana pa hol bulok khania ma se heta chuanin bus kha omlem lawa THANGPUI te chu a in thei ni voina tan chuan he ti zong khani mai